Hawaii Grand Markilap Thai Kubuar Rkc balang basau kumi ulasai ru Rkc-Khot kislaban pensisha bak sawar pedeng kelap pedang ke jingtroa ban bu ya kani ke skul ba ban puli ke kamriang hakredem kulai riboy district ul ongru bak sarkar kelap penlut aru sauklur tam ban thiet ya kani ke jaka ba la IT ru sawar pedeng lengba ke CAU ha Impal ban sedang ya kani ke kam ul ongru ba namar bak sarkar jylla kelap budin ya kani ke kam syaka sawar pedeng nagaliang ke seng kongres kam kwa ban pelong kam san perthai ya kani ke jingbu ya ke skul ba puli kamrap ke jylla handai kan kersan bai ya sarkar halo ke jingtho kabal ai syak sukar pedeng ulo ongru banak liang ke seng kongres daleli ru kanom ailat bakani ke skul ba ni university kan amri bandu banwan sang ni ke jylla kumbala kular dak sukar pedeng nakaliang jingi hingin dengan dawa kalong ya ka sarkar India, whatever the case may be, Central Agriculture University should be set up here like have already been promised before. Namar bani nama kani kalong ba nakaliang jongka Delhi kala promise kalau mesti ke jongkan adong sedang ada formalities ada baroh dan nak lagi ingin dawa kalong ba kaini nak lagi ingin sya lah horkut hordam kawai hak bade kalong nak benta kalong ba kanwan tang di nak tang college hande ke university ke di banwan kumbala kular ka ba khap gongsan kalong ba sarkar Meghalaya kalau lut ai ke pisah do saukrur tam nak benta bentit ya kalong yang ke jaka te syusyu kalong hak bade bane jaka hak bade ba university to nakaliang jingi higin mo ko kalong banile politics nakaliang jong kongres but hikerpat kalong nakaliang jong chief minister barangkat bat ka ministry jong uhi la kamnuno bakin simkhia ban pendikena bakane ka Central Agricultural University kadai kalong ban kadai bandon bakade ban serap baik hang ni hapo ka jylla jingi komba nakaliang jong sarkar dia kalkular mensyua te syusyu ang ni ka bagi ai ka ba mi nak ni nga i ka mi ni ka ban pang syai ka long ba ka government of India ka bolong manta te i ka ba ka long ba ka sim ka long ka khen ka long ya ka jylla ma ki ka long ba ka khen ya ka mekhaya ka treat yang i kom ka step motherly attitude mde syu ka long mde ba ong ki ni kontrai ka de la de ki khunrut ki nam dong te ka long ai ka ngusi nakaliang jungi te ka long ba ki pajba baroh hi nge scam kanu ki sokomen baroh kata ba po Meghalaya kan don menta ka Central Agricultural University ndai kensan hadin bala simti kalong nakaliang jong hadin wa simti nakaliang sarkar jong ni sarkar menta i kalong ba nakaliang jong ka MD government hapo ka jingpet kalong jong Prime Minister Narendra Modi te pisung thu hang ni hi don hi mlap deny the fact ba don ka politics in the sense kalong Manipur ka don ka BJP led government Malhang ni pada kalong NPP, BJP, and others led government. Teka semua tu hang ni kasih kadang ka lobby ka ba, kadang ka lobby bersekai ba. Kalong bagalang government punya kalap nong khamno kalong siapa, khamno kalong ya ka liang sarkar, sarkar BJP Manipur bani hang ni. Dah hak jeng siapa kali ban nak jeng sarkar India, kadang ka ban stick ya ka ai ka ban nakaliang joka kala kular kalong hagi po mensyua ban set up kalong ya ka ni university ka jingker pan nakaliang jonga hi ha ka badi bagian issue o mene kalong nakaliang jing ngin mele politics dongin nakaliang ka kongres MP jongi banang ti khot ro mata nakaliang jong agat haru nakaliang ilang MP nangkat bangi bakastit hi barok bai kalong will fight unitedly abang di issue khanang balai bangin penting na bakani mata kalong ba ka university kan long ka dibendon ka long hapo jong jylla ka jong equality da ka jing kat ka long nakaliang jong simno na bro pungut emli kat MP jing lengut equality will be come mata ka long a boy support delhi pangine fight hi la kamno ngine pyrshah na bro kaliang ban penting na ka long ba ka Central Agricultural University ka don kam ka long ba dibendon be hapo ka jylla ka jong